Dobro večer, jó estét kívánok! Prva tačka je bila Barbara Bede iz osnovne muzičke škole Bačka Topola. Slušali smo od Karulija, od Karkasija i od Baha. Professzor je József Dudás. Tehát Bede Barbarát hallottuk a topolyai zenedéből, és Dudás József tanítványa. Poštovani okupljeni, veoma me raduje što je muzej opštine Bačka Topola u Kaštelu Kraji dobio na pozajmicu veoma vrednu izložbenu postavku. Postavku Svet knjige o istoriji knjige sačinila je magistar Lidija Mustedanagić, muzejski savjetnik, pomoćnik direktora Muzeja Vojvodine. Ona, nažalost, ne može biti s nama večera zbog zdravstvenih razloga. Tehát ma este Topolya Község Múzeumában a Könyvek világa című kiállítást köszönhetjük. Lidija Mustedanagić múzeumi tanácsosa szerzője, és nagyon örülünk, hogy itt tud ma lenni a kiállítás. Srdačno pozdravljam direktora Muzeja Vojvodine, doktora Drago Njegovana. Direktora Srpskog narodnog pozorišta, doktora Zorana Đerića. I podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Zorana Lazina. Molim gospodina Njegovana da pozdravi okupljene. Tehát először Njegovan úr beszél, a Vajdasági Múzeumnak az igazgatója. Poštovani, dobro veče. Čast mi je da sam u prilici da vas pozdravim u ime Muzeja Vojvodine i da kažem par reči o našoj ustanovi. Muzej Vojvodine nastavlja tradiciju staru 170 godina Srpske narodne zbirke koja je formirana u Pešti 1847. godine i već 70 godina u ovom formatu kao Muzej Vojvodine. Muzej Vojvodine ima preko 400.000 predmeta, ima stalne postavke na preko 6.000 kvadratnih metara, imamo 5 objekata, imamo 110 zaposlenih, kompleksni smo muzej, dakle imamo arheologiju, etnologiju, istoriju umetnosti. Među zbirkama koje posjeduje Muzej Vojvodine jeste i zbirka stare i retke knjige iz Librisa koji vodi koleginica magistra Lidija Mustedanagić i koja je priredila ovu izložbu. Mogu samo jednu reč da kažem o tome. Svet knjige je čarobni svet i knjiga je najbolji drug. Ovdje su izloženi retki primjerci i vrlo je lepo da ćete i vi moći da je vidite. Još mogu da izjavim da će Muzej Vojvodine stajati uvijek na raspolaganju Opštinskom muzeju iz Bačke Topole kao jednom malom muzeju, muzeju koji se tek razvija. Mi vam dakle stojimo na raspolaganju. Hvala vam lepo. Hvala lepo. Molim gospodina Lazina da pozdravi okupljene, tehát most Zorán Lázin úr következik Újvidékről, a tartományi kulturális titkárságból. Što bi rekla naša uvažena direktorka, još Tetkivanok. Ja ne govorim mađarski, ali žao mi je, mada je to jezik ove sredine, a s druge strane zadovoljstvo mi je što sam večeras u Bačkoj Topoli. Zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim ispred Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Vlade Vojvodine. I drago mi je što je ova izložba koja je naravno napravljena, kako ste čuli, u Muzeju Vojvodine, koja je sigurno jedna od naših, kad je reč o Srbiji, ja bih rekao u Evropi, jedna od najozbiljnijih muzejskih ustanova. Rekao je doktor Njegovan, 170 godina, osnovano u Budimpešti,
1947. Ali još jedan detalj, samo bih hteo da podsjetim, jer Drago neće da se hvali, a sigurno znate da je nedavno ova naša ugledna muzejska ustanova odlikovana od predsjednika Republike visokim ordenom, Sretenskim ordenom drugog stepena, i ja im još jednom koristim priliku da im čestitam, jer na taj način oni nastavljaju jednu misiju koja nije samo da se neke stvari dešavaju u Novom Sadu. Ja sam u nekoliko navrata imao sreće i zadovoljstvo da me pozovu i u manja mesta, u Rumu, u Mitrovicu, evo sada u Topolu, još negde, diljem naše lepe Vojvodine, Vršac, i da u stvari osvedočim se da kultura nije samo u velikim centrima. Znači i manje sredine. Ja kad sam ušao ovde, prva stvar koju sam primetio da su ovi vredni ljudi organizovali još jednu izložbu u februaru mesecu Ex Librisa. Znate, i veći centri se teško odluče da tako nešto naprave, a nekako sve je krenulo u stilu knjige, pa ću ja tako i nastaviti. Pošto je ta izložba Ex Librisa sjajna i mi imamo prilike da je vidimo, plus ova svet knjige koju su doneli naši prijatelji iz Muzeja Vojvodine, pa moram samo da podsjetim i da pozovem sve vas, jer vi koji ste došli ovde ste očigledno ljubitelji knjige i čitanja. Nažalost, zima je veliki je minus, pa mnogi nisu mogli da dođu, ali knjiga je, tako da kažem, bazična stvar u kulturi. Još od najranijih vremena, da se ne bavim teorijom, ima teoretičara koji o tome su pisali, da praktično kad je napravljen jezik, odnosno kad se stvorio jezik i kad su se stvorili ne jedan jezik, nego toliki jezici koji danas na svetu postoje, a mnogi su izumrli, ali su ostali pisani dokumenti, dakle knjige, prvo rukopisne, a posle taj čudesni svet Gutenbergove galaksije kada je knjiga počela se štampa. Ali bilo kako bilo, samo najavljujem da ćemo imati zadovoljstvo da u gradu Novom Sadu u vrlo kratkom roku, evo za čitavih 7 dana, tako, Đeriću, profesor Đerić, inače upravnik Srpskog narodnog pozorišta, naš ugledni književnik, je od ove godine i predsjednik žirija i direktor umetničkog saveta sajma knjiga u Novom Sadu, i siguran sam, znam da prošle godine je bilo ljudi koji su iz Bačke Topole i iz drugih gradova Vojvodine dolazili na sajam knjiga. To je jedinstvena prilika, prvo da kupite jeftinu knjigu. To je prva stvar, a drugo i da vidite nešto što inače ne možete vidjeti ni u velikim sredinama. Beograd ima veliki sajam, međunarodni sajam. Mi u Novom Sadu imamo nešto manji, ali nadam se dostojanstveni, i zato je lepo da ljudi iz Vojvodine ga vide. Još jedan praznik knjige će biti u vrlo skoroj budućnosti, a to je zaista izuzetan međunarodni sajam knjiga u Budimpešti. Naravno da nas u Srbiji posebno veseli činjenica da ove godine taj sajam koji se održava od 19. do 22. aprila, počasni gost toga sajma će biti i Republika Srbija. Ja se lično radujem što će dve naše ugledne institucije, jedno je Matica Srpska u Novom Sadu i izdavačka kuća Forum, biti nosioci postavke i, bogami, i nečeg drugog što je bitno, jer evo čuli smo i ovu divnu devojčicu koja nam je svirala, dakle, nije bitno samo pokazati knjigu, knjigu treba čitati, ona se zato i štampa, izdaje, i treba je znati napisati. To profesor Đerić zna najbolje. Međutim, Budimpeštanski sajam za sve nas u Srbiji je ne samo bitan zato što će Srbija biti počasni gost, nego zato što ćemo moći da prikažemo kod naših prvih suseda, a to je država Mađarska, da ovde u Vojvodini, koja ima najveću nacionalnu zajednicu, a to su Mađari, i mi smo sada u takvoj jednoj sredini, da se štampaju knjige i na mađarskom i na srpskom, da se naši autori objavljuju u Mađarskoj, da se mađarski autori objavljuju u Srbiji. To je ono što je vrednost ove multikulturalne i multikonfesionalne zajednice. Ja vas neću više gnjaviti, želim da ova izložba, uostalom kao i druge
koje su radili Muzej Vojvodine u koprodukciji sa manjim sredinama uspe. To što će biti svega do početka aprila meseca, ali mislim da je mesec dana dovoljno da je vide i mladi ljudi, dakle mi deca i škole i odrasli koje knjiga interesuje. A kad je reč o knjizi, ja nemam šta dalje da kažem, jedino mogu da vam svima zahvalim što ste došli i da dam reč mom uvaženom kolegi imenjaku, doktoru Zoranu Đeriću. On o knjigama zaista sve zna, verujte. Hvala lepo. Molim doktora Zorana Gyerityt da otvori izložbu, tehát most Zorán Gyerity úr következik, a Szerb Nemzeti Színháznak a vezetője. Hvala, već ste čuli mnogo informacija koje su vezane i za samu ovu izložbu. Lidija Mustedanagić, naša koleginica, još jednom nas uverava da knjige nisu samo za čitanje, nego da su i za gledanje. I upravo ovom izložbom, koja je u stvari jedan izbor iz bogate riznice koju posjeduje Muzej Vojvodine, je primjer da se knjiga zaista kroz istoriju, kroz vekove posmatrala, znači ne samo kao izvor informacija, ne samo kao riznica lepe reči ili kao nešto što treba da prenosi određene informacije, već i kao predmet koji je izuzetan po toj nekoj svojoj estetskoj vrednosti i po čak i nekom upotrebnom. Od rukopisa preko tih nekih papirusa, prvih rukopisnih knjiga do Gutenberga i štamparije i prvih štampanih knjiga do danas elektronskih i digitalnih izdanja. Ovdje imamo znači samo pretpostavke kakve su sve velike mogućnosti za knjigu kroz vekove. S druge strane, ovdje ima puno primjera kako se knjiga kao likovni predmet, kao izložbeni predmet također osamostalila i pojedini delovi iz te knjige, kao što je to recimo potpis autora ili inicijal ili ilustracija ili fotografija pisca ili nešto kao pečati koji su nekad bili ili eklibrisi koji postoje ovdje levo i kao jedan mali segment, odnosno dole u vašoj drugoj izložbenoj prostoriji. Znači, knjiga je zaista otvorila široko različite mogućnosti prikazivanja i uvođenja u svet književnosti i ova izložba daje te primjere. Od tih prvih rukopisnih knjiga koje predstavljaju jednu retku riznicu tih retkih knjiga koje su sačuvane, nije ih mnogo sačuvano, ne samo u muzeju, nego ni u biblioteci Matice Srpske, u Narodnoj biblioteci ili u nekim drugim velikim nacionalnim bibliotekama, do knjiga koje su u elektronskoj formi sve prisutnije i kod nas i u svetu naravno i pokazuju znači da se bez obzira na elektronsko prisustvo i još uvijek nije odustalo od štampane knjige i da knjiga kao predmet također predstavlja posebnu vrednost. Ovdje imamo nekoliko primjera knjige kao temata slikarske umetnosti. Ovdje su crteži slike naših poznatih slikara. U zbirci postoji mnogo više, postoje i skulpture gdje je predmet knjiga. Znači, to je jedan od tih segmenata knjiga kao motiv na delu umetnika. Isto tako postoji i knjiga kao motiv u nekim drugim segmentima nauke, pošto knjiga nije samo književnost i lepa reč, nego knjiga je mnogo više. I znamo da je knjiga zaista beskrajna kao jedna mogućnost širenja informacija i knjiga kao rečnik i knjiga kao leksikon i knjiga kao znači jedan mozaik znanja, ali ovdje je akcenat pre svega stavljen na tom vizualnom i na tom estetskom i možete vidjeti i na ovoj prezentaciji na kompjuteru da je knjiga prisutna i u religiji, da su od rukopisnih knjiga i u svim crkvama, manastirima, knjiga se i prepisivala u manastirima, na taj način se širila i sačuvala do motiva poznatih slikara. Znači, zaista svet knjige je beskrajan. Ovdje imamo samo jedan deo i imamo mogućnost da se uverimo da ćemo sa knjigom se još dugo družiti i da se nećemo odreći bez obzira na digitalizaciju i sve neke druge tehničke mogućnosti. Drago mi je da je Lidija
Mustedanagić istrajala u ovoj ideji da se ovaj svet knjiga ne samo sačuva, nego i širi dalje i da se sa njim upoznaju i druge sredine u Vojvodini. I radujem se mogućnosti da se ovako jedna izložba vidi i u nekim drugim sredinama i zato pozdravljam ovu izložbu i na neki način sad je smatram otvoreno. Hvala lepo, köszönöm szépen. Za izložbu je pripremljen flyer. Molim da svako uzme sebi primjerak, a katalog izložbe možete nabaviti po ceni od 200 dinara. Izložba će za posetioce biti otvorena do 2. aprila, a sada da zajedno nazdravimo.